boze, mba ou non? Boze. Gan chalek de yo apre. Waj do la men? Avat do a de yo. Chalek apre. Yo. Gode a sali men. Mon chè. Koman dek salop? Ate yo pren gode a anko. Chat men. Mon ta di min sal men. Mal de ti dom la ven. Ba wè ma pren ba. Ni ta di la sal. Oh no. So fè la? Kòman? Ou pren glo a? Ou vide nan gode a? Mdi gode a sal. Ou pren men glo a anko? Ou vide an dan galon a? Ou al lave gode a ou vin anko? Ou pren glo la dan ou brel? Kon fè salop kon sa men? Kòman? Boy, e gode yo te dim ki sal. M lave li.